السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأمة الإسلامية أمة واحدة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير من دعا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإلى التعاون على البر والتقوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته نجوم الهدى ومصابيح الدجى وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام اتقوا الله واخشوا. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ಎಮ್ಮೆಹ ಹಮ್ದು ತಾರೀಫ ಸಣ ಹಕ್ವೆಗೆಂವಣಿ ಗದ ಕೀರಿತಿವಂತ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗೆಯಿ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮಾಯ್ಕುರವ್ವ ಎತನುಗೆ ವಶಾಗೆಂ ಬರಕಾಯ್ ಲೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಅದಿ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮುನ್ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾಯಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಬಿಯ ಇಸ್ರಾ ಕುರೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯಿ
ಹಕ್ಕು ಗೊತುಗ ಅಳುಕಂ ಕೊರವೆ ಇಲಾಹು ಕಮಶ ekalaange ekkawontakamang alu hekiwan ekalaangiyan evves sharika kunuwe adi muhammad ge faani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwan ekalege faani al masjid al aqsa az ziyara kurma goalevvi emme mai sahiba adi heukankama taqwa verumuga ebbayaku anebbayakan ehiterumang ekalege faanu goalevvi main Allah Muhammad ge faanasha ema nabiya ge alunnai ashabunnai qiyamata jehenden ebe kalunna rivet gotga tabawiha bayaka salawatai salamai barakai lavandev muslim akhunnev main Allah ge hazrat gawa thawabai darmayan edi ekalange azaba birwetive ekalange taqwa veriumang ahurenge amille nafsasha tiya emme takunna nasihat terive wasiyya kuran Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fa ayatege maana gave e iman vejje mistakunne ekalange taqwa verivun haqqwegenwa gotuga tiya ba mihun Allah taqwa veriwash adi muslimun kamga wa haluga menwi tiya ba mihun marunwa hushkame muslim akhunnev miskittakaki bimmati gawa emme mai binata adi miskittake terein main Allahuge hadatga wakim mai kambodegenwa tim miskitege wahaka kirit qur'ana mai nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam ge sunnatuga bayan kurawwa faave ei makka gawa al masjidul harama al madinatul munawwara gawa al masjidun nabawiyya ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಅಲ್ ಕುದುಸ್ ಗಾವ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕುಗೆ ಮಾಯ್ಕಮ ಮತಿವೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವ ಮಾಯ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವ ಫಾವೆ ಲಾ ತುಷದ್ದು ರಿಹಾಲು ಇಲ್ಲಾ ಇಲಾ ಥಲಾಥತಿ ಮಸಾಜಿದ್ ಮಸ್ಜಿದಿ ಹಾದಾ ವಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ ವಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮಾನೈ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ daturu hadagen tim miskitakam menui nuda hushkame ei timan kalege faange miskita ebahi al masjidun nabawi al masjidul harama al masjidul aqsa muslim akhunnev al masjidul aqsa yaki muslimunge furatama qibla hijra kurevuma fahugaves sola masduas banden ebahi ka'batullah gefula gibla badal kurawwa fumaddanden المسجد الأقصى يا دماء كرمت لوا هنوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إمها مسلم نماد كربي إهنكم مسلمون جهتك المسجد الأقصى يا متوري مقام الدفاع مسلم أخو النيف إسراء ميراج دترا بهجتون كيرت قرآنك مع الله وحي كربافا وبسفلك معنا جاوي ekalaange hustahir wantakamai ekalaange al masjidul haramun al masjidul aqsayan ekalaange ala regandum baigga gendevi raskalaange ei etaange washagen timan raskalaange baraka levitane ei timan raskalaange kuladum wantakamuge hekitakuge terem bayin ekalege faana dekkewumattake hama kashorun ekalaange molan aswa wodgenwa mola ballawa wodgenwa raskalaange adives ebimuge maikama behe gotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa faave wanajjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin manai adi timan raskalaange ekalege faanai lutuge faanu salame kurawwa alam takattaka timan raskalaange baraka levi bima fonu vime adives ebimaki Allah subhanahu wa ta'ala baraka lavva ma kurawwa fawa bimekkan hama kurawwa wahi kurawwa fave wali sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin manai adi timan raskalaange ಸುಲೈಮಾನುಗೆ ಫಾನ ವ್ಯಾರೋಳಿ ಗದೆಯ ಜೆಹೆ ಗೊತುಗ ಖಿದುಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರೆವೀಮೆ
timan ras kalange ebimuga baraka levvi bima ekalege faanuge amur fulan e waaroli hinga da gotuge adi timan ras kalange komme kame dene odigem wame muslim akhunne mi ayatakun dehawani al qudusai al masjidul aqsa ge washagem wa bimuge maikan al qudusaki salam levi ibrahim ge faanai ekalege faanuge darifas kolum wada gennevi gina nabiyunge fas gandu ei salam levi daud ge faanu ge verikamuga ekalege faanu verikan kurevvi veriran adi ei ekalege faanu ge lobueti darikalun salam levvi Sulaiman alayhi salam ge bodu verikan hingevi mai bing ei insaniyatuge tarikhudun emme warugada emme baru verikan efada devana verikame den duniyanu dekene mi emme bekalunnaki muslimun tawhiduge imamun mihenkamun ebimaki yahudinge nuwata zionistunge tanegge gotuga tarihi gotum ves adi dini gotum ves kandele kanne al masjidul aqsa yaki muslimunge haqqe kirit qur'anuga ma in allah wahi kurwa fave ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ماني يهودي كم غاويس أدي نصراني كم غاويس إبراهيم غفانو نوي adi kiyen heyye ekale gefanu wani batil magun ekkibawe hakku dinat tabawegen wa muslimak kamuge adi sharikura mi hunterekwes ekale gefanu nuwe hama kashorum mistakun kure ibrahim gefana nisbevumuga emme awla kambodi ekale gefana tabawi mi hunne min nabiyya ebahi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ya ekale gefanan iman mi hunne Allahi imam mi hunnan ehi terwe waagirud gannawa raskalange muslim akhunne miyadu al masjid al aqsa ya emiskin himene bin al qudus evani zionist yahudinge istimar gashga etange hurmay kanda etan talalu mattaka aniya veri etan amal taken edani hingamun adi erashuge ahulwerinna dekolan udwani hamalataddii yahudin ehingani naslu eki ekan nattalumuge aniyaveri harakate mikan emme harukashi ibaratun kuvveri kurang al masjidul aqsa yaki muslimunge aqida ya gulifawa muqaddas miskite al masjidul harama al masjidun nabawi teke lobiwa fadang al masjidul aqsa yaki ves ahremenge hittakuga matveri maqam defawa muqaddas miskite emiskitai erashuge ahulwerinna libemunda gelluntakun emiskita ebarakateri rasha erashuge ahulwerin himaye kurman ahareme muslimun gatala masekke kuran jehene haddawa bodu kurevvi raskalak yahudinge aniyaveri wakitakun al masjidul aqsa falastina erashuge ahulwerin salame kuravande adi masjidul aqsa ya ziyarekon emiskitga namaz kurumge tawfiq alamen devwan dev بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى عليه وجعل النصر والظفر حليفا من اعتصم به وتوكل عليه والصلاة والسلام على من بعثه الله ناصرا للحق بالحق وهاديا إلى صراطه المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله في كل وقت وحين فقد قال الله تعالى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى ين حمدا شكر كرن ekalaange haggu matweri kurevvi hagguga hifahattagen tibe ekalaange wakil kura bayakan nasrai kamiyaba magu fahikoddevva ekalaange fiyawa haggugotga alukamevve ehen ilahaku nuwakaman alu hekiwan adi hamakasharum man Allahuge nabiyya Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ki ekalaange ala kamasha rasula kaman alu hekiwan man Allahu ekalege fanashai ekalege faanuge alu ashabunna salawatai salamai barakai lavvandev man Allahuge artakunnev huriha wagutegga tiyabamihun Allah taqwa verwe fahe hamakashurun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwafa wa basfulege managave aditiyabamihun Allah taqwa verwash hamakashurun Allahi hittakugawa kame mola denodigenwa raskalange muslim akhunnev man Allahu wahi kurwafawe وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا معني tiyaba mihunge tereng imam ve salih amal takkon ulunu mihun nan eurenge kuring ulunu mihun khalifa veri kurevvi fadang hamakashawrun euren bimuga khalifa veri kuravane kamasha euren nattaka ekalange russevi eurenge din hamakashawrun eba mihun nattaka tamkin kuravane kamasha euren ge birweri kamafahu hamakashorun aman kamakan euren badal kuravane kaman Allahu wa'du kuravafave euren timan raskalangen evves etche sharikunuko timan raskalangen alukan kurete mi mu'min salih altakunna ma'an Allahu kuravafa wa wa'du fule bimuga khalifa wer kurevuma diinuga sabit etibumge tawfiq devvun adi aman kama aku dirulumuge masalas kan devvun mi isvediya salihun nam ma'an Allahu devwafa wa ma'ikame emaikan hasil kureveto aharemem masekke kurenjehe muslim akhunnev islami ummatuge adawatenu wani falasteenuge rayitunge miniwankan nigula ganefa insani karaman nagalafa duniyein ekaherikon haluga jassafa emihum masekke kurumundani ಫಲಸ್ತೀನುಗ ದಿರಳುಮುಂದ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ನಸ್ಲು ನತ್ತಾಲುಮ ಮೀಗೆ ದೆತಿಂದುವಸ್ ಕುರಿಂಗ್ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಅಲ್ ಮಜಾನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ್ದಿಂಗ್ ರಹ್ಮೆನ್ನೆಂಗ್ ಅನಿಯಾವೆರಿ ಲಾ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಮಲ ಎಕನಿವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಹೆಕ್ಕ ಕಫುದೆ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಕ್ಸಾ ಮಿನಿವಂಕೋ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ರಗ್ಗಿತುಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಫಾವ ಹಗ್ಗುತಂಗ್ ಅಂಬುರ ಇಯಾದ ಕುರವೇತೋ ಗದ ಅಳ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೌಮುತಕುಗೆ ಸಾರುಕಾರುತಕ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ವರಂ ಮಚಿವೆರಿ ವಾಜಿಬೆ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಇಖ್ವ ಮಾನೈ ಮುಅ್ಮಿನುಂ ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಅಹುಂತಕೆ ಕಮುಗೈ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ವೆವುನು ಮಿಂವರಕುಂ ಎಹಿ ಚೆರ್ಕಮುಗೆ ಅತೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವ್ವ kitamme madu minbaren heda kurikamga avias maen Allahuge hadratun libe darumeya thawabaki adadu kurevene echennu alamenge heda kurumuga maen Allahu baraka lavash muslim akhunnev Allahuge hadratun ummidu kandanula al masjidul aqsa ya falasteenuge ragitunna duniyege kankoltuka nikmetefawa emmeha muslimun nattaka ikhlas terikama maduma terikama ku maen Allah du'a dannawa maen Allah wahi kurawafave wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum manai aditiyabami hunge veras kalange wahi kuravie tiyabami hun timan raskalange du'a kurash timan raskalange tiyabami hunge du'a ijaba kurawwa hushime muslim akhunnev
مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لبون ادي جنا جنا دعاء كربا مي مع الله امر فل كربا فواكم اكلانگ وحي كربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم اجعل نصرا قريبا واجعل أرضهم آمنة مطمئنة وألف بينهم اللهم احفظ أهل فلسطين وبيت المقدس واحرسهم من كيد الأعداء والظالمين اللهم اجعل الحق يظهر والباطل يزول اللهم ارحم شهداء فلسطين واجعل أرواحهم في عليين واشف صدور أهلها وأنزل السكينة عليهم اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين آمين حدوا بدكور برسكلاك محمد گفانگ مچ صلواتاي سلاماي بركاي لباندے ادي کلے گفانگ اتر آلنا متر أصحاب مصلواتاي سلاماي بركاتغا شامل قرباندے ادي کلے گفانگ تدمغ لبدانگ تبوي ماين هتر خليفاين رسل لباندے حدوا بدكور برسكلاك عداوة ترنگ وقتكم المسجد الأقصى يا أمها مسلمنا إسلامي بنتك ملكيات تمني وانكربا ركعت قربان ديم فلسطين کے بنت مني وانكرمتك جهاد كرا مجاهدن نصر دبا عداوة ترنگ بالي قربان ديم حدوا بدكور برسكلاك علمنگ هتن اكوير قربا علمنگ ترين فتنة فسادا نتي قربان ديم علمنگ مدوغا امن امان کما صلح مسلسکن قائم قربان دیو علمنگ راج تیاگی قربا تیاگی کندم ہٹوان دیو ابرسکلانگین اخلاص تر کمائک علکن قرا بیکمگا علمن لبان دیو حدوا بدکر برسکلاک ابرسکلانگ مگا علمنگ فیول تسیدا قربا ثابت قربان دیو فرح مسیحتاي عافیت کے نعمت دبا تھدو مڈکما بلی مڈکن علمنگے مدننا اسلامی امتگے کنکلتکم فلوان دیو راجے کنتگا امبرکما مسویرکن اتو قربا اکنڈتکا دنفگا برکائن لبان دیو راجے اقتصادی صناعت ورگد قربا فاگتکما تھیاگی کندبان دیو حدوا بڑکر ورسکلاک اسلام دینا دنیا کے کنتتن اصلاح کے مگن ہنگومن ابرسکلانگ خیار قربا فاوا ورینن ہدایتائی نصرائی توفیق دبان دیو علمنگ تیرے مروے گسفاوا میہننا دیرتی بینگ فاف فسوا رحم لبان دیو امہا مومن تکننا مسلم تکنگ فاف فسوان دیو دنیا گاوس ہیوکن آخرت گاوس ہیوکن دبا نرکاگ عذابن علم مت قربان دیو آمین اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
برحمتك يا أرحم الراحمين. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. دبي فلنگ دمدگا حسجاغ نونانهن غاغا تجه وڑاغن صفت سیدا كلوا ترتيب كلوا. مسكت کے بیرگا ہدے صفت وس مسكت کے صفت کا گلگن دانهن سیدا كلوا ترتيب كلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله